mjesec u godini i najbolja prilika u našim životima u jednoj godini za najiskreniju pokornost Allahu dželešanu, mjesec Ramazan je već pri kraju. Nastojali smo da zajednički ovdje, koliko je to u našoj moći, kroz Kur'an, hadise, usmjeravamo našu pozornost i naša djela, ne samo misli, u pravcu koji će biti najkorisniji za nas i naše porodice i ovog i budućeg svijeta. I ono što je posebno bitno u ovim momentima, kada smo već pred sami Bajram, a Bajram je posebna radost vjernika, posebna radost postača, posebna radost onih koji su izmirili sadakatul fitr, zekijat, dali sadaku, klanjali namaz, postili mjesec Ramazan, pravu postili mjesec Ramazan i tako dalje. Ima jedna posebna obaveza koju još treba da uradimo da bi bilo sve, ako Bog da, inša Allah, potpuno. A ta obaveza bi trebala da se uradi prije Bajrama ili najdalje u toku Bajrama. Neko će kazati možda najbolje obaviti i izvršiti naše dužnosti prema gospodaru. To je hak i dužnosti prema gospodaru je relacija koja je Allah dželešanu dao između raba i roba. Ali nam je dao jednu obavezu na dunjaluku da bi nam ova dužnost prema gospodaru bila primljena, jeste relacija između ljudi. I to nikako ne treba podcjenjivati upravo zbog dobrih djela koje činimo. Sva koja smo pobrojali, mnoga koja nismo, ali gospodar traži od nas da se međuljudska osobina, ta relacija među ljudima održava na način da svako ima svoj hak i svako ima svoje pravo. Bez toga ovo prvo je upitno. Ja ću samo u nekoliko navrata, kroz nekoliko hadisa i nekoliko kuranskih ajeta, usmjeriti našu pažnju u tom pravcu, a svako će za sebe vidjeti šta i kako mu valja činiti. Ali, braćo moji, najprije treba krenuti od sebe i u najbližem krugu. Dakle, gdje god mislite da ste nekome i najmanju sitnicu u haku, ovo prije Bajrama, posebno u toku Bajrama, treba to gledati da raščistimo što prije. 21. vijek, mnogo se brzo živi, tehnika, tehnologija, da ne govorim sad o toj modernizaciji života, relacije, porodice, djeca, roditelji, braća, sestre i tako dalje. Htjeli mi to priznati ili ne, dobro je to narušeno. Znači, debelo uzdrmano. Mi kao muslimani bismo trebali najprije krenuti odatle. Zato je Bajram. Bajram je to. Ali pripremiti to do Bajrama kao što pripremamo i kuće, i sobe, i namještaje, i baklave, i sve ostalo za Bajram se posebno sprema. Ovo je najbolja baklava koju možda treba progutati za vrijeme Bajrama. Da negdje nekome halališ nešto. Ili da tražiš halala od roditelja, ili da tražiš halala od brata i prijatelja, od sestre, od familije, od komšije, od džematlije, od prvog safa, od ne znam koga, od poslovnog partnera i tako dalje. Stroga nam je to obaveza. Ako si u haku da nešto treba da se vrati, selam alejk, u haku sam, ja ću da vratim. Ako nisi u haku, a neko je tebi u haku, spreman sam da halalim, hoću da halalim i tako dalje. Evo nekoliko bitnih stvari. Ono mi je jako bitno zbog Bajrama, ako Bog da, ali zbog ovih dobrih dijela da to, ako Bog da, nađemo i ovog budućeg svijeta. To nam je suština sve ove borbe koju vodimo. Uzvišeni Allah kaže, ajet kojeg sam citirao, sura Al-Anfal 27. ajet, ali ovaj dio ajeta posebno. O vjernici, Allaha i poslanika ne varajte. I svjesno međusobno povjerenje ne poigravajte. I neka znate da su bogatstva vaša. Ovdje se zadržite dobro.
I neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje. Nemoj da misliš da tu ti nešto, Boga mi možeš nekog da prepadaš time što nešto imaš. Ili da se na nekoga ljutiš što nešto nemaš. Tako dalje. Neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje. I da je samo u Allaha nagrada velika. A ne nagrada moj metak, a ne nagrada vidi što si postigao, a ne vidi kako sam djeta, ne vidi kako ja znam i tako dalje. To je ajet. Fal 27. 28. ajet. Pazite, jedan od emaneta ove međuljudske relacije, do kojeg detalja se ide, kaže ovako, u taj emanet, u tu obavezu međuljudske komunikacije spada i čuvanje prava, najobičnijeg skupa druženja, zajedničkog, kahvenisajne, pazite ovo, sjela, u kojem se učestvuje tako što se tajni sa tog skupa neće širiti, niti njegove vijesti razglašavati. Sa najobičnijeg muhabeta gdje razgovaraš sa nekim. I to što je tajanstveno bilo među te ljude, kao mu'min bi čuvao međuljudske odnose, kaže, nemoj to širiti. Da ne bi nekoga tu koji je bio nešto rekao, povrijedio i ne bi to neko drugi pogrešno shvatio. To najsitnijeg detalja. Nemojte misliti, braćo moja, da to nije toliko bitno, da bi to poslanik ovoliko kroz hadise insistirao. Kaže poslanik, tako mi onoga učio je ruci moja duša. Ili ćete vi naređivati dobro, nastojati da budete sebe, da se učini neko dobro, a odvraćati od zla. Ili će Allah, kaže, uskoro na vas poslati kaznu, pa ćete vi Allaha moliti, a on vam se neće odazvati. Pogledajte, za ovaj Ramazan na planeti Zemlji, za 27. noć, na Facebook je ko to prati, kako su sve džamije pune, trgovi puni, sve je puno, puno doma se poslalo. Mnogo je gladne djece na planeti Zemlji. Većina od njih su muslimanska. Da ne govorimo o drugoj nepravdi i tako dalje. Nije nešto u redu. Nemamo sukladnost sa dovom, sa ibadetom i sa djelom. Tvoja i moja dova vrijedi ukoliko smo u mogućnosti da nekog nahranimo, ako mu je potrebno da se nahrani. Da mu neku muku otklonimo. I tako dalje. Braće moja. Dalje kaže poslanik. U čijem prisustvu se vjernik ponizi. Znači, ako u našem prisustvu se vjernik ponizi, nekoga ponižava, a to je praksa nešto. Samo ako nešto malo je, koliko toliko, nešto da vrijedi, onda ga mi rušimo. Babo mu baka, dedo mu naka, bavi se drogom, zarađuje nepošteno, krade državu i mi redamo. Ima što od toga, nema što od toga, nije ni bitno. Jest bitno za njega, ali ne u tom trenutku za nas. Jer bismo htjeli da drugog zgazimo, ne bi li se mi popeli. Pogrešna metoda. Ovo govorimo zbog Bajrama, zbog nas, kaže ovo. Pogledajte šta nam je obaveza kao muslimana. U čijem prisustvu se vjernik ponizi, pa mu on ne pomogne, a bude u stanju da mu pomogne. Kaže, nemo, nije to lijepo tako, na obraz. Allah će njega poniziti pred svim stvorenjima na sudnjem danu. Da nema druge prijetnje. Sem ove, Boga mi trebalo bi da se dobro zapita. Kada u tvom prisustvu neko udara na čast, na obraz, na dostojanstvo, tvoga brata, prijatelja, komšije, poznanika, nepoznanika i tako dalje, a ti ne učiniš ništa da kažeš, slušaj, ali nije to dobro. Makar da kažeš, nije to dobro, daj čekaj, malo ispoštujemo. Tako dalje. Ako ne budeš reagovao, nego još doturiš, a imam običaj, pa još na vezu, pa dodvezi, pa i tako dalje. Kaže, na sudnjem danu pred mahšer će takvu osobu Gospodar postiditi i osramotiti. Nema muslimana koji, pa je to u nagradu, evo to da završim, pripremio sam
nema muslimana koji obuče drugog muslimana, da ga obuče, da mu nešto kupi. Pazite, pogotovo ko je muhtač. Kaže, nema muslimana koji obuče drugog muslimana, a da neće biti u Allahovoj zaštiti sve dok i jedna krpa te odjeće bude na tom čovjeku. Nekoga obučeš, koji je muhtač, i Allah te štiti sve dok jedna krpa bude na tom čovjeku tvojim seberom. Hadis poslanika, vjerovnost. Govorimo šta je naša vjera. Nije samo teorija, nego praksa. A Bajram bi trebalo da nam bude ne samo da se dobro najedemo i po starom, nego i da popravljamo tu relaciju međuljudskih odnosa i tako dalje. Ima ovdje još jako puno bitnih i važnih ajeta i hadisa na ovu temu, ali za danas toliko. Allah nam dao svako dobro, molim Allah da nam ukabuli ako Bog da, inša Allah, nam podari snage da ustrajemo na njegovom putu, inša Allah, da se popravljamo. Nismo meleki, nismo ljudi, pogriješimo, ali treba se popravljati. Samo šeitan nije priznao grijeh i zato je proklet. Insan treba priznati, musliman ne prizna da je pogriješen, priznaj grijeh. Namjerno, nenamjerno, priznaj ljudski je i pogriješiti ljudski je priznat grijeh. I tražiti od gospodara oprosti. Molim Allah da nam grije oprosti, ako Bog da, inša Allah, da nam pomogne da popravljamo naše porodične prijateljstva.